Askiki pantaknitaki kunjamas kaptasaji churutaka fútbol cambiate oinaka utji. Masuruj Copa de la División Profesional Yantoin Mana Tawiyut Hawaii. Ni Acetaman Nacional Potsitamak Pagolaru Universitario de Vinto Taman Purap Hawaii. Nyarir Golanakaj Universitario de Vinto Tamataki Purinja. Konatek Victor Abrego Hupau Patun Kapusin Katar Naitir Gol Chantanja. Ukaroj Joel Kalicho Hupau Pair Gol Pescatunga Kimsan Kataru Chantarakinja. Ucampirus Nacional Potsitamantakej Pagolau Purinja. Nias Pescatunga Sohtan Kataruj Martin Prost Hupau Nyarir Gol Chantanja. Ugat ya tung kakatat pak atam ya totorok tomi tobar pa pahir gol chant kharakin kha Masuroj Europa token wal khasumay tam nakaw na tawyap khe nias la liga yan tuwid Barcelona tamak pagol mayro Real Madrid tamar tipawai Barcelona tam tikak Sergi Roberto gat Frank ke siye nakaw kolana kuchan tawyap khe Real Madrid tam tikak Ronald Araujo pa arkop per magol chan tawyaraki Premier League yang tawin Arsenal tamak pusi gol mayro Crystal Palace tamar tipawai Arsenal tam tikak Bukayo Saka kupak pagol chan tawayi Gabriel Martinez lukat Granit Xhaka kupanakak magol sa pamain chan tawyap khe Crystal Palace tam tikak Geoffrey Schlupp kupaw sa pagol chan tawayi FA Cup yang tawin Manchester United tamak kimsa gol mayro Fulham tamar tipawai Manchester United tam tikak Bruno Fernandes kupak pagol chan tawayi Got Marcel Sabitzer hupak magol chantawiraki. Fulham tam tikak Alexander Mitrovic hupaw sa pagol chantawayi. Serie A yantawin Torino tamak pusi gol psiru Napoli taman patipkiasiwayi. Victor Osimhen hupak pagol chantawayi. Kevicha Kvaratskhelia got Tanguy Ndombele hupanakak magol sa pamain chantawiyapkhe. Ukat Inter de Milan tamak magol psiru Juventus taman patipkiasiwayi. Filip Kostic hupaw sa pagol chantawayi. Bundesliga yantawin Bayer Leverkusen tamak pagol mayro Bayern Munich tamara tipawayi. Bayer Leverkusen taman tikak Ezequiel Palacios hupaw pach gol penalti chantawayi. Bayern Munich taman tikak Joshua Kimmich hupaw sa pagol chantawayi. Ligue 1 yantawin PSG tamak pagol chru Rennes taman patipkiasiwayi. Karl Toko Ekambi ukat Arnaud Kalimuendo hupanakaw kolanak chantawiyapkhe. Ukat Reims tamak pagol mayro Olympique Marseille taman patipkiasiwayi. Reims tam tikak Folarin Balogun hupaw sa pagol chantawayi. Olympique Marseille tam tikak Alexis Sanchez hupaw pach gol chantawayi. Uka kiw hilat kulyakanaka yakor kama mahacharuntawi taknitaki.